e vai ngale ala ufioga andai o se tala fa va ise i mai California le nai mali mai Samoa ia e se fa la velave o au matua yo fate ia o tu sila mai le taimor matu se singa fu a fu ile ai nei Victorville na tu sila mai la le ya taua ma nai ma Samoa i le taimor matu ava o le filo inga o le ava fu ile le amatanga le tagata le sa tau tu ava le sa ku ava le ava filo inga le matu se singa fu ai Victorville tu la i mo Samoa toli o se kamar nga nga umali o mai Samoa na mahea no le se singa fu malanga tu lo i Samoa ia le uso ia longi o longi no na suafa lena a to wo to ya no to mata mata i le ata ia le sa tau tu ava i le matu fa boy fo i o le tu la i mo Samoa na uma loa le se singa fu ale vai so le te nei ma malanga tu ia e ta fa wa tu i Samoa ma le so fufu ai pese i wo fate ia fo i le va ia tu ma le fa lo lo atu e vai atu fa fonga Samoa ia i le maliu fasia mai o si tamai Samoa le tati tau vai tau atu la vai fo ringa mai ia ua faa o lima ia i nisi po na ua tau fia nisi fo i mtanga ruenga o leo leo a naema le atau. Ia e to tolu alo me le nuu leo faa penga tau fia la o charging e leo leo. Ia o te lo se tala faa no fo i ani tuenga e le toi uma le mea neo le malo vale fa when they're drunk they act stupid makua there is a responsibility. Pele emo le maka ngi me o le falavlavi. So sad that it's happened and so sad that it. Ioi. Talo fai si tamau o longi na matala no te manatua na matala no. Ia o si uso fo i mautu sio na ainga e fai sio na toalua e no nofo mare palangi. Ia i nei California i Victorville i San Bernardino. Ia anasa malanga atu ioi. Tala fia fo si uso ile so fo na wo uma o fa malo ia ila na tautu ava ia o fa fetai ia ia pa ngale o le foto ata mo foto a o mo wa na le la le atoanga ia o le uso ia longi talo fai ia fa be se le nga o le tua ai be se fo io le warota nei ia ma le e kalesia nei ia be se fo io le community mo fo ilo ava no le ni va ngole fia ia e fai masui o le mātou komiti o le tula i mo Samoa i Victorville. Ia wha abese atua i le nganga o le atua talo whai. Ia lilo i manatu o le a langatu le uso ma lua tuai i woi moto foi ia ona o le whata mana ia abese foi. Kasi lea vae ngā lea ua sa sao wha afi tono o tātou o turu uso. Meo le popoi foi lele ma le ia o se mafau fau. Ai mese le au lai tia ta te vava ia tuele matutua ta mai tia na feia le tau fai tau watu. Asiato, ia, whapewha ia le ato. On this same weekend, the 22-year-old male was also assaulted. No, not that weekend. A 22-year-old male was also assaulted on Thursday night at Tungafuafua. Ia, lelo mo ngi tala le update asiata ma le ato wo maliu. Sa tau fia le ICU. Ola matua i le anga le fasinga o si mea. And, again, when is this going to stop? I've seen people like this. I've seen it with my own eyes. This me maka ngofia fa pera ko manga ia mo ko makanga. Ole fautuanga le vatu pe ana ta fai atu. O au fate ia o le uso ia longi. Ia no fa tu ko ya rungi o ko maka live ali tatu ato sila ye. To ole mata le live ole ale tauta ia ena ile tatu sisinga fu le ava filo inga na le ile ka ku ava le na la tu lunga stama tau tu le ava ilunga le stage ma ia o ia tonu la vale na o ka fake ia o ka ke i fo i ma ia ai mesela sina so fo i lo so lo tau sa tasi lea malo vale le ua fa tu pula ia tu tono tatu tunu le la fo i le o le talo al mtaka ruenga o le mbese fo i o le fisuia i o te tau na matua to e teu le tu la fono fa salanga o me fa pene io tu la ngai o so ringa tu la fono fa pene
tingana ele fai fu le tu lo wa fa pe o se ai manana o fasia ina i o ti matulanga fa pe ya le te tu puna i me fa pe nei ono o matua fai o fa sua va o ke ro o va mare fele le mare o va ya fa me se le nga ngole tu anai o ai sta tu wa update fa mo Ia, o le simata upu leo le alo peo le atali e wha sino le fionga le li Palimia ia foi mono Aselemo Schmidt. Ia, le sa ia fo i si whale whasalau. Ia o te rilo po e ingo ia whale whasalau. Ai ngai whapea o le ektotongi le malo langa pa sese whapea foi langa i tū la whenga luenga. Ia, le atau mai so fina ngalo le mata upu le asile mata upu ele ngata o le pese le ale observa le fai mai ia o matua pe pese fa solo ato mai ai ia madisio i lato o le fatau te e tūlanga o le malo mai so fina ngalo o le mga upu o mga nga saungo el Palimia ma umo foi fa ma por kausanga po ko il ka kausanga pe a ia mga upu ngai a le wa langa i la ko e laka mai ma le malama i le saunganga e winga foila i le ano le o le Palimia i lau mai kau i malanga i kenge o le anga i o le ano le o Palimia i wa makau i fau whankanga koe a mese kai minga ngasi e mga mia kere koe nga sosoangi le fai e skamasi o lemo ang se lemo e le la se mea lenga popole fua o la lavang sa ngo le Palimia o expenses uma e pe ia nga ia la ko ia mai le se me lenga a fia fua ma le pisa ingen ka pure a pe aka ko fua la le pisa pe le ka langa mai ia le vaenga le ia le malo le faiale al Palimia mo ngalo si ka ko ma fokasia il Palimia foi la ko ia mo ngalo le sa CEO le finance e ke le aku le fainga nga il mele e pe aka ko kalongola le son and father le kama ma le akali o le e nga le eskamasi o le faia ia mo personal care foi nga al Palimia ile vai o anga i mea faia o foi mo o se vai ma o agi me fai lengo o ke mai kaua e se nga eskamasi compare la ile father and son lenga fai popula ilo mozamo lenga fai popula no mozamo anga le ku yenga lo sa ele kuria longa kadi le fikau yo melenga yengi ai se me lenga le mai fa kuskusanga ia ole fenga ole o Palimia le malonga kadi ye mal Palimia lenga mo longa fo ya kadi ele ai ma se pa se la wi al ka punga e ke aula ia it's an unfair fasia fo le se mea e ka ua mo so fu malo lo inga le Palimia ai mai se ele mfa se la ko nga faile nga wenga le ele mfa fo ele o ia securities la ia po ricazzi al Palimia nga faile nga wenga le langa le se la ko nga wenga le ele se job description e fai le ia ko nga wenga e fai eskamasi o Selem ma lo faktaia lo finagalo le ataua o le vai lo foi tato we a o le lo ni mea o nga tala no i a wale o le mea o ai le finga o mano se vai o Palimia o ai le ile ave o le atali i o le Palimia e ula na ato o ha uma mea fa penei ua anoa ona mafua mai ua le ai ni mea mana na ia to tala no ia e tangata o le mea ta ua sa mo e na fa fonga ma mai mo lai fa mari no mai ele fai nga ma lo la u fa mari no mai ele fonga fo i o le official Palimia e ala tu langa o media fa la wetele ele ai se kupe ale ma lo o ko ngi ai le ano o le Palimia pirioka o ana foi tu langa o fe malanga inga mal fio inga masiona tama o laifa atu pelava ia ele Palimia ia malonga a inga kuro io o le fesili
o le har ko fe au o le fisiri sa o nga o le har to fe au ua to te le mali ia i te no to ia tupi ia le mele le no fa ia tuai ona ua le ua masani kusa o le mele le ua tupu nei ua moku pa ufalawa ua motu pa ufalawa sa o latu ta fili sa unoa ia ona la le ua lai ona e pule ale fai ngā malo ua tūlei mai pule latou i me latou te faia sila o le ia taua pe malanga Donald Trump anga lo ke ngi se mako kupu ava yo e malanga Donald Trump e ave o malanga fanga ioi e avelo na fale tua avela na fa fine lele o Ivan avelo na dali lele o Trump Junior ave malo na dali umi ar kama kiki umi lale e totongi o male malo o kongi uma o le tiu te tau ave male matafa ioi ole e se me fai foi conflict of interest le be wala me conflict of interest ai fo ole malangar kulo ole malangar ko bigi ki moron kama che ole tato tu lo wa peno te fai wale ai ani me e pa u se ta ma ai ngai ole fesiri e pa u se ka ma ai ngai le pase se o asalembo pe u mai mau ku pe yang fai ele mala va le o i ata togolo tau te tala noa i tupe whakaki ai. Whio i hei kupe milionga i anga lenga kia i mara vale le kia vea. O whio i hei mau kupe milionga wa kia i le wafu ngane saki koa. O whio i hei le mau milionga, o whio, e o se milionga se pase se o asalemu. Leo te whai atu. Ona ua le ai ani mea mana na ia i tala noa ai. Ia paua ia lea, paua le ole me whai. Me taua ia lai manino tau tonga o process ai bese foi le o manino le sau no nga official o le malo le present government of Samoa au fa manino mai ai ele ia se me fa penga o foi le o ko kongi ku per malo ia ai sa o fa fingi ai aka iro foi la aka ngange ko kongi malo o le har ko fi au nga Yeah.